Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe, kuri wowe udukurikiranira haba mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuguhe ikaze kuri aya makuru yo muri iki gitondo tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Nk'ibisanzwe rero tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'abasoda ba kino igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rukerera rwo kuri tariki ya 7 birumvikana ni mu masaha ya saa 9 gutyo saa 8 n'igice zishyira saa 9 z'ijoro. Ni igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa ku ngabo z'umutwe wa M23 cyangwa se ku basoda umutwe wa M23 hano muri Masisi. Hano muri Masisi habereye iyo twakwita komba y'imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe drones ndetse hakoreshwa na Sukhoi 25. So aya niyo makuru yizewe akomeje kugenda aturuka hano kuri buno butaka muri teritwari ya Masisi. Hano muri teritwari ya Masisi hari hashize iminsi harigaruriwe n'igisoda ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ahangaha rero bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko izi drones ndetse n'izi Sukhoi zaje gukora icyo twakwita kurimbura cyangwa se zaje gukora icyo twakwita kuhashyira fire rw'ibiturika biremereye. Hari amakuru rero ari kugenda agarukwaho hano muri Masisi yemeza ko abasoda ku ruhande rw'umutwe wa M23 bari hano muri teritwari ya Masisi. Bivugwa ko ngo haje gusigara umwe gusa wo kubara inkuru. Aya ni amakuru rero ari kugenda agarukaho ndetse anemezwa n'imboni zacu z'abanyamakuru zirereye hano kuri buno butaka bwa Masisi, zikomeje kugenda rero zikurikirana hafi iby'intambara ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko n'umwe wasigaye nawe byabaye ngombwa ko akuramo akarenge. Kugeza magingo aya ngaya rero bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko ahantu habereye komba y'imirwano aho nta n'uwo kubara inkuru waje gusigara, dore ko uwo kubara inkuru wari wasigaye nawe byarangiye akuyemo ake karenge akagerageza guhunga kugira ngo nawe ataza kuza gusiga ubuzima muri iyi mirwano rero yari ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'abasoda ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko hahise haboneka icyo twakwita umusada. Habonetse umusada ku ruhande rw'igisoda cya M23 bahise bashyirayo umusada hano muri Masisi, ndetse bikaba rero bikomeje kugenda byemezwa ko ibiturika biremereye bikomeje kugenda byumvikana hano muri Masisi. Hari n'amakuru ari kugenda yemeza ko abaturage barenga 300 bakuwe mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda rero ibera hano muri Masisi. Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaje gutangaza ko ari igitero rero cyari kimaze iminsi igera muri 3 kirimo kirategurwa ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abakomeje rero kugenda bemeza ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 nihatagira igikorwa bishobora kuza kuba byaba bibi cyane, dore ko iyi Masisi ari imwe muri site strategique y'intambara, kuko iramutse ifashwe n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuza kuba byabera bibi cyane igisoda cya M23. Ariyo mpamvu rero amakuru anakomeje kugenda agarukwaho bivuga ko
hahise hoherezwa umusada wo kujya kuba wasubiza inyuma iki gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'igisoda cy'Uburundi ndetse na Wazalendo. Magingo aya ngaya rero amakuru ari guturuka hano muri Masisi nuko hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye, mu gihe ku ruhande rwa M23 bari kugerageza kwirwanaho basubiza inyuma izi ngabo cyangwa se basubiza inyuma aba basoda ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere n'abasoda b'igihugu cy'Uburundi ndetse na Wazalendo. Amakuru yacu tugiye kuyerekeza muri Walikale, tunanyarukire mu nkengero z'umujyi wa Uvira, tunakomeze tugera mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, nta handi rero ni Bukavu. Turagera muri teritwari ya Walungu, ahangaha naho ni hamwe mu hakomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye cyane, ariko mbere y'uko rero tunyarukirayo, nyaboneka reka tubanze tukwisabire. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona no mu ba mbere amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5. Kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo binteye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano Walikale. Ibintu byahinduye isura, ibintu byabaye ibindi ku ruhande rw'igisoda cya M23 barimo baragerageza gusubiza inyuma ingabo ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero yaje gutangira ku munsi w'ejo hashize, tariki ya 6 z'uku kwezi rero kwa 10, ahagana mu masaha ya saa 9 zo ku manywa zishyira saa 10. Kugeza amagingo aya ngaya rero hano Walikale hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye, mu gihe ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru akomeje kugenda yemeza ko baje kugota hano Walikale. Ku ruhande rwa M23 barimo baragerageza gukora atake ku mpande zombi, dore ko bagotewe hagati nk'ururimi. Hano rero muri Walikale magingo aya ngaya impande zombi rero zikaba zikomeje kugenda zihangana, zigerageza kugira ngo zibe zareba ko ku ruhande rumwe rwafata Walikale, urundi narwo rwasubiza inyuma izi ngabo zirimo ziragerageza kuba zakwinjira hano Walikale. Reka rero tugere mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, naho hakomeje kugenda humvikana uruntu mu gihe ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo baragerageza koherezayo ingabo. Bivugwa ko hamaze kugerayo ingabo nyinshi, ndetse birumvikana ku ruhande rw'igisoda cya M23 bafite ubwoba ko isaha ku isaha bashobora kuza kuba bagabwaho igitero n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe hatagize igikorwa ngo babe babatanga. Aya akaba ariyo makuru rero ari kugenda yemezwa aturuka hano rero muri uyu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, muri izi nkengero zawo. Strategy iri kugenda ishaka gukoreshwa ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barifuza ko bakoresha strategy yo kugota, ndetse bikarangira babanje kuba bafata iki kibuga cy'indege cya Kavumu, kuko niyo guerre strategique kugira ngo babe bakwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Mu nkengero z'umujyi wa Uvira naho rero muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 7 haramutse humvikana imirwano ikomeye, mu gihe ku ruhande
rwa M23 barimo kugerageza kuba bakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko bahadeployinze ingabo nyinshi zagaragaye ku munsi w'ejo zirimo ziramanuka zerekeza hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Magingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagerageje gufunga amayira yose ashobora kuba yakwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gitondo rero cyo kuri tariki hakaba harimo harabera komba y'imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rwa M23 barimo barakoresha nabo Sikoyi. Izi ni zimwe mu ndege z'intambara rero zaje kuba zafatirwa ku mirongo y'urugamba, aho benshi rero bakomeje kugenda bemeza ko izi Sikoyi ziramutse zegereye neza hano Uvira zishobora kuza guhita zihanurwa n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi barebera hafi by'iyi ntambara ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bemeza ko mu gihe hatagize igikorwa ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kuza kwinjiranwa n'izi ngabo za M23 hano muri Uvira. Kandi Uvira iramutse ifashwe tayari urumva na Bujumbura nayo ishobora kuza kuba yabigiriramo ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu rero baba abasoda b'u Burundi, abasoda ba Kongo bakwiye rero kuba barya abarimenge bakaryamira amajanja hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira. Reka rero tugushimire wowe wabanye natwe ndetse tunakwibutsa gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba ari ubwa mbere ubanye natwe kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5. Turagenda rero dukurikirana amakuru update uko turi buzibona, turagenda tuzibagezaho 5 kuri 5. Gusa reka tugusebe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi niho ujye ukanda kunzugira kugira ngo tujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye. Amakuru naka agaruka.